Še enkrat lep pozdrav iz Stožic. Čakamo torej na začetek zadnjega letošnjega derbija Ljubljanske kotline. Olimpija, Domžale prvi proti zadnjemu in ja, lov na točke, ki jih pravzaprav oboji nujno potrebujejo. Olimpija koraka proti naslovu, v zadnjem obdobju sicer ne tako hitro in suvereno kot predtem, ampak kaj, ko tudi tekmeci precej šepajo. V prvi vrsti tu mislim seveda na nogometaše Maribora. Domžale pravzaprav v dobri formi, če pogledamo recimo zadnje tekme in če primerjamo, kako so Domžalčani igrali v prvem delu sezone, ampak tudi Nafta stopnjuje svoje rezultate in to je glavna domžalska težava, poleg tega, da so seveda Domžalčani v prejšnjem krogu izgubili zelo pomembno tekmo proti Dofo. Ni začel tekme proti Nafti, Agustin Dofo. Res je kar precej Sančes takrat premešal zasedbo. To tako ali tako nenehno počne. Floroc je zdaj malce pobegnil in to ni nikoli dobra novica za nasprotnika. Floroc do strela, brani Štubljar. Suare nazaj na Muhamed Begoviča. Domžalčani vsi na svoji polovici. In tale tekma ne bo nič drugačna, vsaj kar se tiče predstave na igrišču, kot smo pričakovali. Olimpija spet poizkuša, Floroc z volejem za las preko vrat. V kazenski prostor, Silva, priložnost in gol! Muhamed Begovič, 49. minuta, Olimpija vodi z 1-0. Prvi gol v tej sezoni Ahmeda Muhamed Begoviča. In zdaj so zmaji dobili tisto, kar so iskali. Te podaje Žorža Silve so vselej magnet za dobre skakalce in Ahmed Muhamed Begovič je tule preskočil šturma ter žogo zabil v Štubljarjevo mrežo. Tule se ni dalo storiti več nič, visok skok Muhamed Begoviča, ker tudi menda širijo svoj nogometni imperij, ampak o tem več kasneje, kajti Silva zdaj napada. Floroc. Tole je zdaj krasna akcija Olimpije. Floroc preigrava še vedno Raul Floroc in kakšna obramba Lovra Štubljarja. 57. minuta. Šef. Dobrih ali pa okrog 25 metrov je od vrat Floroc v živi zid. A še enkrat potem Floroc in zdaj Štubljar v njunih dvobojih vodi s 3-0. Rezultat 2-0 najnevarnejši v nogometu, ampak sam se s tem sigurno ne strinjam. Zdaj Dofo podaja proti Raulu. Raul strelja in gol! Vendarle zdaj zadev Raul Floroc. Olimpija vodi z 2-0 in ja, tule je ta drugi gol. Zdaj pa bomo videli, koliko je v nogometu nevaren. Ravno sem govoril o tem. Napaka domžalske obrambe, prav gotovo tale žoga Dofa ne bi smela priti do Floroca, če vprašate Dejana Dončića. To da ni prav veliko razmišljal o tem Raul Floroc. Udaril je, Štubljar pa tokrat njegovega strela ni uspel ustaviti. Mislim, da se je žoga tudi še malce odbila tam od nekoga izmed domžalskih branilcev, tako da je bil Štubljar potem prekratek in Floroc je torej vendarle prišel do zadetka. Mislim, da je bilo spet sicer kar precej na meji ofsajda. Pokala pivovarne Union. No, tule zdaj morda situacija za Domžalčane. Tolič prek vrat. Daniel, v tej sezoni ste že znali zaganiti življenje Olimpije, ampak ne danes. Nekako občutek je, da je vendarle zmagala boljša ekipa. Ja, sigurno zaslužena zmaga Olimpije, treba čestitati. Sem izjavil 190 minut nadzorovali igro in so popolnoma zaslužena zmagali. Ampak vemo, kaj zdaj sledi za vas, res zelo pomembni, oziroma pomembne tekme bodo vse do konca, ampak zdaj so tu tiste, kjer boste iskali točke. Kakšni dnevi, tedni so pred vami? Ja, sigurno so eni težki dnevi, tedni pred nami, težke tekme.
Treba je zbirati čim več točk, da prijemo do tega 9. mesta, da se gre v kvalifikacije in da se ostane v ligi. Najlepša hvala, Steč. Hvala. Ahmed, čestitke za zmago. Zdi se, da je bila suverena, zaslužena. Kako je bilo vse skupaj videti na igrišču? Pa da, na kraju mislim da je zasluženo. Prvo problemi smo imali, mislim malo probleme. Prvi dio ok, drugo malo smo se njima prilagodili na kontra i to sve, ali drugo polovreme sve na sve. Na kraju je bilo, mislim, dobro. Nekako je tale zmaga po dveh remijih res dobrodošla tudi z vidika tega, da odmeva potem v Stožicah šampioni. Malce se že voha nekaj v zraku. Kako pomembno je bilo predvsem zdaj prekiniti tale niz dveh neodločenih rezultatov? Kako sam ja razumio sad pitanje, mislim da je ja poslije 2 puta remija bila ova tekma sa 2:0 doma bila je bitna. Ipak još nismo prvaki, ostalo su još mislim 5 tekme i ja, idemo do kraja da to osvojimo i to je to. Najlepša hvala, Steč. Dobro si razumel. Gospod Dončić, težka tekma v Stožicah, nekakšno kar nogometno trpljenje za vašo ekipo Olimpija. Razpoložena, Domžale danes malce manj, kako ste vi videli tekmo? Pa dobro, zaslužena zmaga Olimpije, bili so razpoloženi, mi mogoče malo manj, mogoče je bilo v začetku 20-25 minut malo straha, poštovanje preveč, potem smo nekako probali, potem smo šli nekako v igro, v drugem polčasu smo, lahko rečem, dobro začeli, nismo slabo začeli, po prvem zadetku nekako se je nekako potem malo tehnica obrnila na njihovo stran. Imeli so več prostora, mi smo želeli nekaj več narediti v fazi napada in zaslužena zmaga Olimpije. Kaj je recimo danes zmanjkalo, da bi šla tekma po 0-0 v prvem polčasu v takšno smer, kot je šla recimo zadnja? Kje se je danes vse skupaj nekako z vaše strani na koncu zalomilo? Pa dobro, zalomili se je mogoče zato, da ne bi smeli v prvih 15 minutah drugega polčasa dobiti gol. Potem bi bilo mogoče malo drugače tudi v prvem polčasu na koncu, ko smo mislim 2-3 pol kontre imeli, da bi mogoče prišli do zadetka. Mogoče bi kle nekako ulili ni mal nemir, vendar se to ni zgodilo. Jaz mislim, da bi potem šla mogoče tudi tekmo mogoče v drugo stran. Gospod Dončić, ste danes igrali proti državnemu prvaku? Ja, mislim, da ja. Najlepša hvala, Steč. Mr. Sanchez, another 3 points in the back. We know you well enough that you won't look too much forward until the end of the season, but still, how important is this victory coming from 2 draws in a row? It seems that victory now comes at the right time. Well, the performance of the team has been in the same line, controlling the last 3 games, creating very good chances, but unfortunately in the 2 previous games we were not so good in the final third, as I said before. Today we were much better. We scored 2 goals and we make again clean sheet, defending very good, controlling all the actions in the face of defense. So that's the way to take the 3 points. But we are happy because the team continued the same line of performance. So we trust the players a lot, and now we have to face a big challenge in the cup. One of the good things, or the best things, let's say, from Olimpia today, at least from my point of view, was you react really well, even when you lose the ball. Actually, Domžale, we know how good they can be in transition. Today, we practically didn't see anything on that side from them. They finished the game without any chances. Probably that's the way you want the game of Olimpia to go, to be dominant and to prevent opponent from creating anything. Yeah, but all the teams, Domžale is one example, they have dangerous players for the transition. Quick wingers, quality striker like Sturm is, that they have the skills to dribble, to have very good pace, to shoot with both legs. So all the teams, they have dangerous players. So you are not full focus the 90 minutes. You are going to have troubles. Also set pieces, all the teams, they work very good, they have very good actions, and we are not very tall team, so we have to try to be strong in these situations. We concede goals in set pieces.
that we know this happened to us. We try to counteract the opponents, but sometimes it's very difficult. But today, very, very happy because we control all the game, as you said, in the face of attack, the face of defense. Congratulations to all the players. Very happy. They deserve. They are doing very, very big effort. And luckily and unfortunately, we lost one player. Marco Bres has a rupture in his nose, so let's hope he will recover as soon as possible and also can help the team before the end of the season. But we are having many troubles also with the injuries, and we don't have so many players. Two messages from the fans at the end of the match. One was champions, the second was we want the cup. What do you take from these messages? Extra motivation, pressure? It's good that I don't understand these messages because we continue focus. We want the same. We want to win all the titles we are involved. So we are going to fight for the both for sure. And we are in very good way in the league, and we are in semi-finals in the cup. Now we are going to face Cheye, that in my opinion is like a final for us. I have all the respect also for Koper and Bravo, that they both teams, they are performing very good in the season, but I think that we can say that the semi-final is like an anticipated final. So only one of the two teams is going to be able to pass to the final, and we are going to try to do our best and fight all in that we can do to beat this team. Thank you very much and good luck. Thank you.